Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pening ko si Allahu taala asma pamana wassalam asanang agmaliwanag na mambagian tan walang wan amobeno kinsa maranawsun. Nagi mambagian kinin ay prinalina karkanu nagu dia karkanu iku kurmat. Panonton panganian nagi ang kau tua magbayakan ada salah kau ke prinsip lalain sunur agu yang kau tua isa babayakan asi bae pagsilusan dirang kunotoy ku kormata sagyong kotoy isapan abubayakan ada salaw kay berdria ang ni kalau na ubasudi makapalalambusa sa uragi sa udapat na ana pakaterangi sabab sagyang kay narinagnaw nagi mambuang kay ni napakanggir kanon sa rinarinaw na dasal ako kulakiniyo ko agama Islam asis saranay sa mimbala asang panakot kamanaan nakati na pamakinaginiyo tentang kay ni busa suli wassalam.
Bira begini ngalang dia ore beran dalam oyoman matabi mampu nako kisah gederan nongko ya pendegi Nawai đưa ôm bulu gasamen aranun ayatang kapiranun di maka pengguna tay sayrono tanah sayring patah saya katunganin au nae nutadi mem ranu nabi ipangsilusan gusapasan panaman ayamene idola layang sonor kau nami akan genang tabu kana depan dunia deran surutai bumi ginawa saya kenum dinayun oh miakan atas ini awal usibu ayapun dingin atas tak malu pandi akan dulu niran au nae nu tadi mayem laranu nabadri agni bakina kenu bidna hidung ko ranu mana beterutos apun di nawai aduh ke belum buam reino sading madang isunde
aku duwe pembinamang ai nagi yo to e maritane men Maraki pemukeg au beipang gesim Elo sana de sana lama gua di pendulu nayan ya mana benar napa rati ayam Sadina sa kaberutawe Nadi tadi mata matayo do di takapanan Amini pulau geseli sandem agi kibe pa bisi losanen apa manasa ya au aya di nabi Sundo dumadilan taon apa makamuno otenu ni miana guyerano Abu sabu benadigo au kayana Sadok ke enam yang Nabi dengan Adi kita play ni mayon oh ka penggigi namen
Sarado oh suka pun gigi nyamen awai nasamadi nasahiranu Masukai ini sahur saya